Berngam Menteri Rangba kari Pakistan, baka Islamabad kan ailat ya kari India, bakan shim watang shidrop ka kabadai jong kari Pakistan. तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। Syahbaz Sharif ubadai Menteri Rangba du jongkari Pakistan ulayak kersum ketilang. Bat kinong yalam barangba jongkari jongu. Ban berngem tenge biang sai pat. Persya yakari India. Bat ulakam baka Islamabad kan ailat yakan New Delhi. Bakan shim watang shidrop ka kabadai jongkari Pakistan. Kani ke jingkren jongu kalong hadin baka Pakistan kalak kentu yaka India. Bahkan sedang biang ia ke jing trikam neban pentut ia ke kaba man kasngi jongka Indus Water Treaty kaba kan New Delhi kelap pensang eno nadu ubenai me ngakwa ban ong ia kan nongshun menta kasngi balada pi berngem ban bat ia ke jongi te tobu ia kani haka jingmut ba pimla ban kini watang shidrop ru na Pakistan la ong Usharif katkum ka khubor jongka The Express Tribune. Pi berngem ban pensange yak jongi lada pi persang yakum kani ka sinjam ka Pakistan kan hikai ya pi ya ka jing hikai ka ba pin klet lano ro ula benrap habakren ha ka jingelang ha Islamabad ha ka sngi rakhe ya ka sngi jongki samla ka perthai kata ka International Youth Day dakabakhot yaki Indus kum kasnam ba im jongka Pakistan Sharif ula penskem bahkan don kano ka jingya penbet yaki hok jongka Pakistan katkum ki jingete kular jongkiri ka partai kani ka jingkren kalong hadin baka office kambari jongka Pakistan hakas nginingkong kalak kerpat ya karwi India bahkan sedang no mardor ya ka jingtrekam kumba julong jongka Indus Water Agreement ngi kentu ya ka India bahkan sedang biang mardor ya ka jingtrekam kabaman kasngi jongki Indus badman pendep ya ki jingkit kli jongka haka jingete kular dagaba pura bat kabayane laong ka office bari haka jingtho kabala pos hapo ka X katkum ka jingkren jong menteri yang badu kari Pakistan kadai hadin shisngi ba politician jong ka Pakistan kata bilawal bhuto ulap penmi ya ka jing berngam thma persya ya karwi India halor ka jing pensange ya ka Indus Water Treaty kabalarim daki pausnam dakabaong bakatay ka jingle jongka New Delhi kawanra ya ka jingjulor kabakraw ya kari Pakistan bat kentu ya baro kinong Pakistan baken ya telilang pan persya ya menteri Rangba kari India kata Narendra Modi haswa jongkani uhe spai jongka Pakistan kata Asim Munir haka jingle jong dangshen syari Amerika ulama ham dakatman nuklear bat berngemru ban penhapno ya shiteng ka perthai lada ka Islamabad kan ya kendu ya ka jingma ka bakraw haka jinglong jingman hakatma ka bansawan bat kari India.